Nya, adayo tapay. Sige na. Makikita mata nga gayt. Wen, nampay. Madita nga gayt ata. Ijay pay. Ubak. Makikita mata nga gayt. Ata ka manin ha. Zero 01, 002, 003, 004, 005, 006, 007, talaga sa malagi na po. 009, Manti kakuha natin nga mga baakan. 010, Mamurmurit sa manay. 011, 0013, Uy, bibilang naman di bulong. 0014, Apanak man 0015, tagtuto man. 0016, 0017, 008. Hoy, bak! Sinarit ka nga talaga makapagkigtot ka mo. Sla ka lang bumsag na tinapa. Sika man tigigtutin da, at ang iwan mo nakapigpigsa. It is sorry. My fault. Apaya nga napang kaman dito yan. Katpugsato ko mataangas mo. Tagkita ka ni San Pedro. Anak ko nam, Kunak, kapo ba maji manok ni San Pedro? si Andres, no per gym lang tel daw ko, pumanaw ko langin. By the way, my friends, I have to tell you something. Oh, really? Because, sumampot ay kanakan ni Joey nga babae. Tapos, ipaarog mo kanyak. So, Andres, naragsakak to ima kon. Baday, sus, nung makita mi suna, baka ibatim niya yung mamon. Oh, tatangay. Mamati ka kanyak baak, naglapsak na jay. Oh, tata. Ukarbo mo, puro kalatatta. Arugom kit day ta madilata, gunon na ta sa akam tirabe. Napintas aya. Una, kapo pa nang ni Angel Luxain. Paspay lang, Andres. Ang takit din, baka sa tigasa mo nga makatiliw tinapintas nga balasang. Napintas nga balasang. Sika talaga, Andres. Palyado ka nga talaga. Basta tagi yun, Nintan, takaduan ka. Kasi, Madinago yun, abak ko ngayon. may parta ka, nagbayag ka laki din niya. Nyamig na Andresin, amo na lang aro din, awant experience ko no kasano umaro. Ipasubo na pa eh. Sa wakas, nagkaroon din inspirasyon ni Bakon. Andres, adayo pay. Kasi digan, talo pa yung kantaw, Mekan. Andres, adayo tapay. Tayo pa, talo pa yung kantaw. Pudpudot ki. Adayo pa Andres. Nabanog ako. Pero ka lang, makikita mata nga halo-halaw. Uy, nampay. Ito kwartam. Awan. Oh, di ba? Nintan. Ay, Loko. Nya Andres, adayo tapay. tayo pa ya. Ginatapay lang ah, dito eh. Uy, sige. Naggalas na talaga Andres, nagadayo pa mag-ayam. No, pang kami kinuman, lumasat kan to pa talo nga rantay kan talo nga bantay. Agrip na mo ka pa ila. Okay. Dami nga men motor mo, pwede ta pala nagmotor. Na may tatoy baak. Tamo na nga sinsil ka. Ana nga sinsil nga ibagbagam. Napasnag apusom, taramidom. Sinsil. Sinsil nga ibagbagam. Sinsir ko na ma. Basta, sumula nga jay. Ang takit din. Sige. Puto tayo. Nya, adayo tapay. Sidugin ah. Makikita mata nga gayt. Wen, nampay. Madita nga gayt ata. Ijay pay. Ubak. Makikita mata nga gayt. Ata ka manin ha. Isu ata tigpaypay so nga balaydan. Aguray ka Andres. Kapay, kabkabang ka. Normal lang ata. Kasta mo la idi. Di first time ko. Madi. Yung takit din. May kan. Arab tuyo tanang aro dun. Aguray ka. Nga, di na pang set. Diyak mo ah. Di mo nang arami dun bak. Agbes ka pay lang. Nagpangsi ka talaga. Pangsitin nga. Kita man natin siniwas mo bak. Baka nakapayat ka titakay. Awam mo eh. Ukis di sabam. Nakatakki ka magayam. Babayin ka yung taman lang rin. Marang aro din, ang papigilan pa. Nagpangsi ka talaga. Bukta mo.